So sekarang kita nak masuk dalam lah. So sekarang kita akan menziarahi the Presidential Palace of Abu Dhabi. So di belakang saya adalah perkarangan utama lah, the Presidential Palace of Abu Dhabi. So let me just show you daripada luar. So this is the ruang penerimaan lah. So memang besar lah. Look at the chandelier pun lah. Wow, ini memang besar lah. This is the entire receiving area. So jom kita masuk, kita tengok how is the interior looks like. Alright. So sekarang kita nak masuk dalam lah. So yes, this is the entrance. Dan this is the very opulent, very grandiose. Memang grand sangat lah, dengan cara dan selection of colours, very opulent. Okay, so dalam the Presidential Palace of Abu Dhabi, this is how the interior looks like. The dome belakang saya, ini dia dome. Okay, and this is the kau nampak ni chandelier lah. Okay, chandelier. Okay, jom kita tengok depan pula. Okay, this is the macam pre-entrance lah. Lepas tu ini entrance utama. Like I said, very grand, very opulent. Okay, ini memang loss of words lah. Breathtaking. So this is known as the Great Hall, the Great Hall of the Presidential Palace of Abu Dhabi. Kalau kita tengokkan sini betapa tingginya bumbung dan betapa kecilnya orang, kan? Lagi-lagi dengan lampu-lampu kuning yang menyerlah lagi. Okay, so sekarang pula kita jom tengok wah, this part of chandelier. Memang grand lah. And this, I believe this is Islamic calligraphy dekat bawah. So dia memang besar lah, super besar lah. The Grand Hall yang memang besar sangat. You just tengok betapa kecil orang-orang sini, betapa tinggi the dome, you know, the arch. Very intricate design as well. Bumbung dia menggunakan Islamic architecture.